Sí, buenas noches, hermanos y hermanas, pastores y pastoras también que están. Gracias a Dios tenemos la visita, ¿no?, de todos los pastores que nos visitan, ministros de Bolivia también que nos acompañan también así. Estamos agradecidos con Dios por la visita de los siervos, los hermanos también. Hoy es culto, ¿cierto? Es culto de oración, sí, el momento para poder escuchar la palabra así, ¿no? Sí, esta noche vamos a invitar, sí, al pastor Daniel Ho para la oración. Sí, vamos a invitarle al pastor Daniel Ho para que pueda acercarnos a Dios con una oración. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos de esta oportunidad. Y he ido a diferentes ciudades en Bolivia, pero Sucre muy bonita. No he visto ningún graffiti en las calles. Eso es Sudamérica, difícil ver ese ambiente. Y luego no hay basura en la calle. Eso. Bien, bien bonita. La Paz también bonita. Cochabamba. Y también Santa Cruz, pero Sucre también tiene otro ambiente, bien bonito. Por eso la gente tiene que viajar y conocer diferentes lugares. Existe siempre otro mundo. Estamos muy agradecidos. En enero ya vamos a hacer gran bulla aquí en Sucre para anunciar el Evangelio. Nosotros aquí estamos y Dios cada paso, cada momento nos ayudará. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta noche. Estamos muy agradecidos por tu promesa. A través de tu palabra nos ha hablado. Todo Bolivia será salvo. Según tu promesa, a través de ese encuentro, todo Bolivia escuchará el Evangelio, todo Bolivia conocerá a Cristo. Gracias, Padre. Nosotros estamos viendo la ayuda de Dios. Siempre hay situación, siempre hay circunstancia, pero la mano de Dios, la ayuda de Dios siempre más grande que todo. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Nosotros aquí estamos en la ciudad Sucre. ¿Quién comenzó su obra? ¿Quién abrió esa puerta? Tú comenzaste la obra, tú abriste las puertas. Tú, Señor, terminará bien. Tú nos ayudarás a cada paso, cada momento. Nosotros no amamos a Bolivia, pero Cristo ama a Bolivia. Cristo aprecia a Bolivia. Cristo tiene gran propósito, una nación tan grande, Bolivia. Por eso esta vez, a través del siervo, nuestro pastor Oxupá, con Coro Gracia, todos los pastores internacionales, nacionales, van a reunir aquí en Sucre, van a escuchar el Evangelio, la obra de Dios. Gracias, Padre. Esta vez el pastor Shinongun vino, en esta noche va a compartir la palabra de Dios. También mañana ya nuestro pastor Kim Gi-song va a llegar. Había dificultades, pero nuestro Dios nos ayudó a superar todo. También Dios le da la fortaleza, pastor Andrés Lim, su esposa, su familia, todos los ministros, ministras. Tengan el corazón unido con el pastor Andrés. No mira la situación, no mira al hombre, sino fije su corazón a Cristo, al siervo de Dios. Dios suple todas nuestras necesidades. Nos envía muchos voluntarios servir juntos diferentes áreas.
Dios bendice los hermanos de Bolivia, suple toda su necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú nos darás la fortaleza, podemos hacer todo. Gracias, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, Dios llenará en nuestro corazón. Gracias, Padre, bendice también la salud, nuestro pastor Usupa, su esposa Samonim, ten compasión por la vida de ellos. Gracias, Señor, en esta noche. También los hermanos voluntarios están colaborando. Dios los cuida, los protege, hermana, también. Te amamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Por este tiempo de mi vida que me permite vivir en Sucre, sí, estar aquí también en la iglesia de Sucre. Y en verdad estaba en una de las ciudades, estoy en una de las ciudades más hermosas de Bolivia. Sí, también los hermanos también visitaron, ¿no? A la ciudad hermosa de Bolivia, es la ciudad blanca, ¿no? Así, y con Dios agradecido por la palabra, por este encuentro mundial, que es una gran bendición, sí, llevar adelante este evento, porque sabemos y tenemos muy seguros de que muchas personas recibirán la salvación, escucharán el Evangelio, muchas personas entrarán junto con nosotros al reino de los cielos. Eso me da gran alegría en mi corazón así. Sí, de esta oportunidad vamos a tener lo que es el tiempo de los testimonios, sí, el tiempo para agradecer a Dios, glorificar a Dios. Así, vamos a invitar al hermano Moisés Corrales, sí, quien va a compartirnos su testimonio, sí, viviendo, participando en la iglesia, escuchando la palabra. Sí. Invitamos al hermano Moisés Corrales para que nos pueda compartir su testimonio.
muy agradecido, ¿no? Dios nos permite alojar a los siervos, ¿no? Aunque hay dificultad, hay situación, hay problemas, pero realmente mucha bendición siempre llega. Cuando están los siervos, siempre hay abundancia. Eso yo puedo mucho agradecer a Dios. Yo siempre veo que nuestra tesorería vacío siempre, pero cuando hay evento, cuando llegan los siervos, llenito está y aumentamos más cosas. No sé de dónde aparece. Yo a veces pienso, Evangelista Rodrigo tiene bolsillo mágico, digo, porque siempre saca algo de ahí. Y yo estoy muy agradecido, hermanos, de que Dios nos permite, ¿no?, este campamento mundial, ¿no? No mirando nuestra condición de nosotros, ¿no?, sino que realmente Dios quiere un propósito, tiene acá para Sucre, ¿no? Realmente vamos a ser muchos, ¿no? Ahorita estamos aquí de todo, ¿no? Y los pastores siempre me dicen, ¿no? Campamento mundial no es de vos, hermano, me dicen, sino es de todo Bolivia. Y viendo, yo no pensaba, pero vienen hermanos de La Paz, Caranavi, Cochabamba, entonces yo me pongo muy feliz, ¿no? Ya, todo este evento es así como de Bolivia, así, ¿no? Yo estoy muy agradecido, hermanos, y también a los siervos de que puedan venir, ¿no? También puedan orar por mi familia, ¿no? También por los hermanos también que no están viniendo también, ¿no? Y agradecer más que todo a los siervos que nos están trayendo la palabra, ¿no? Eso nomás quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, cuando había ese rumor, ¿no?, de realizar el encuentro mundial aquí en Sucre, para mí eso era imposible, sí. Y tenía en mi corazón así invitar a un pastor, sí, Pastor Joaquín, Pastor Daniel, hacia Sucre, así. Pero mirando, eso era imposible, así. Entonces pensaba, Pastor Oxopar, imposible puede llegar aquí a Sucre. Pastor Daniel, imposible. ¿Qué podemos hacer? Pensaba. A seminario bíblico, no creo así, no puede venir para eso así. Pero ahora puedo ver, ¿no? Que el siervo va a llegar y también muchas personas escucharán el Evangelio y realmente ese es todo trabajo de Dios. Que los hermanos estén aquí en Sucre, de diferentes iglesias, hasta del lugar de la iglesia más lejos, sí, Ribera Alta, llegó aquí a Sucre, ¿no?, para poder hacer la preparación, apoyar así. Por eso en mi corazón tengo mucho agradecimiento por el apoyo de cada uno de los hermanos. Todo esto hace ver a mí, no está solo, sí, Sucre no está solo, sino de este encuentro mundial junto con los hermanos en Cristo que Dios nos dio, se va a preparar para que siervo pueda predicar evangelio y muchas almas así puedan recibir la salvación. Así, yo creo que todos nosotros, los hermanos también, los ministros, están muy agradecidos, ¿cierto? Amén. Sí, yo estoy muy feliz. Sí, esta oportunidad vamos a tener el tiempo de ver un video, sí, video resumen del encuentro mundial, sí, video resumen, y vamos a trasladarnos, ¿sí? Ya, aunque falta muy poco, casi como 3 meses, ¿sí? 3 meses falta y vamos a trasladarnos a ese momento, cómo vamos a vivir por medio de este video, ¿sí? Vamos a ver el video resumen del encuentro mundial, así, ¿sí? Adelante. Si está preparando, ¿no? Todavía el video, sí. Van a imaginar, esa actividad va a haber, estas cosas va a haber, estos siervos van a visitar, de esta manera va a compartirse el Evangelio, vamos a ver también el trabajo de Dios así. Sí, este lugar también aquí es Exegip, sí, aquí era una institución muy grande que otorgaba carnets de identidad, licencias, y yo venía a sacar mi carnet aquí. Mirando imaginaba, no, aquí la iglesia puede ser porque tenía tinglado así. Pero eso es imposible, sí, imposible así.
El Campamento Mundial, que se celebra anualmente en diferentes lugares del El Campamento Mundial, que se celebra anualmente en diferentes lugares del por lo que hizo ese
Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar fuertes aplausos al coro de las misioneras temporales. Tenemos esa gracia, ¿no?, de tener aquí ahora en Sucre, ¿no?, en Bolivia también 2 misioneras temporales que dan su servicio de voluntario aquí en Bolivia. Si hace varios años casi no teníamos, ¿no?, y ahora tenemos esa gracia, sí. Si ahora es el tiempo más importante, si todos puedan poner en modo silencio para que no pueda interrumpir el tiempo del mensaje. Sí. Vamos a invitar al pastor Ong Gun-shin para que nos pueda compartir lo que es la palabra de Dios. Pastor Ong Gun-shin es el pastor de la iglesia Buenas Nuevas, Corea del Sur. 여러분 안녕하십니까? Muy buenas noches a todos, hermanos. 오늘 성경 말씀 읽겠습니다. 마가복음 11장입니다. Esta noche vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 11. 마가복음 11장 11절부터 보시겠습니다. San Marcos, capítulo 11, de este versículo 11 voy a leer. 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 12 제자를 데리시고 베다니에 나가시다. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. 이튿날 저희가 베다니에 나왔을 때에 예수께서 시장하신지라. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과 나무를 보시고 혹 그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라. 이는 무화과 잎때가 아님이니라. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. 예수께서 나무에게 일러 가라사대 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따 먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. 좀 건너뛰어서 읽겠습니다. 20절. Y pasando el versículo 20. 저희가 아침에 지나갈 때 무화과 나무가 뿌리로부터 마른 것을 보고 Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 베드로가 생각이 나서 여짜오되 라삐여 보소서 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 예수께서 대답하여 저희에게 이르시되 하나님을 믿으라. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산더러 들려 바다에 던지우라 하며 그 말하는 것이 이룰 줄 믿고 마음에 의심치 아니하면 그대로 되리라. Porque de cierto os digo que cualquiera que diere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 예, 거기까지 보겠습니다. Hasta el versículo 23 hemos leído. 예. 오늘 여러분께서 이 열매 없는 무화과 나무의 신앙을 이렇게 말씀을 듣게 되면 Esta noche usted, sí, escuchando la vida de esa higuera que no tiene la fruta, 우리가 어떻게 해서 열매 없는 신앙을 하고 또 열매를 맺는 신앙을 하는가 그 사실을 알게 될 겁니다. entonces puede entendernos, saber que en qué manera puede llevar la vida que tiene la fruta, o también otros que no llevan la vida que no tiene la fruta. 여러분, 이 무화과 나무가 뿌리로부터 이제 말라 버렸죠. La higuera está secado desde raíces. 이제 그 이유인 것은 예수님이 그 나무에게 가서 열매를 구했습니다.
¿Por qué sucedió esto? Jesucristo se acercó de esta higuera y luego pidió la fruta. 근데 그 나무가 이제 잎사귀만 무성했고 열매가 없었죠. Pero esa higuera solamente las hojas estaba bien, pero no tenía la fruta. 예, 그래서 예수님이 그 나무를 이제 저주를 하셨습니다. Por esta causa Jesucristo maldijo a esta higuera. 여러분 저는 오랫동안 제가 구원을 받고 신앙생활을 하면서 Yo también después de recibir la salvación llevando mucho tiempo la vida de creencia, 이제 열매를 이제 맺으려고 참 무던히도 많이 애를 썼었습니다. yo procuraba, no echaba mucho corazón para tener las frutas en mi vida. 근데 이제 열매가 없는 것을 남들도 보고 또 내 자신도 이렇게 보게 되면서 Entonces las personas miraban a mi vida que no tenía la fruta, también mi persona misma también podía ver. 아 나는 정말 이 믿음이 없고 나는 안 되는 사람인가 보구나 그런 생각을 참 많이 했었습니다. Yo pensaba muchas veces, yo tengo la fe, tampoco puedo hacer bien. 여러분 내가 이제 열매를 이제 맺으려고 했었다는 것이죠. Verdaderamente mi persona misma esforzaba a tener la fruta. 예, 그러니까 이제 열매가 맺지 않을 뿐만 아니라 Por esa razón no podía tener jamás la fruta. 또 열매가 맺지 않았다 할지라도 우리가 이 뿌리와 연결되어 있는 이제 그 믿음이 있으면 되는데 Aunque no tiene la fruta, pero si hubiera conectado con la raíz es suficiente. 이제 그 뿌리조차도 이제 보이지 않으니까 늘 이렇게 신앙이 혼미하고 그랬었습니다. Pero no podía ver la raíz que está adentro, entonces mi vida de creencia estaba siempre fracasado. 한 번은 제가 이제 그 이제 남해 교회가 있었는데 Una vez en Corea hay nuestra iglesia Namhae. 예, 그 남해 교회 집회의 그 마인드 강연으로 이제 제 동기인 목사님이 이렇게 강사로 오셨어요. Una vez en la iglesia de Namhae mi compañero como un ministro vino para dar la conferencia. 이제 지금은 베냉에서 선교를 하고 있는 그 김성환 선교사였습니다. Actualmente en la iglesia África Penang está pastoreando el misionero Kim Song-hwan. 예, 제가 이제 그 진주 지역에 있는 같은 지역의 교회에서 사역을 하고 있었기 때문에 Entonces yo estaba pastoreando en misma zona se llama Jinju. 또 동기인 목사가 이렇게 강사로 온다니까 반갑고 Entonces como mi compañero este pastor llegando a nuestra zona, yo escuchando esa noticia estaba muy contento. 예, 그 집회에 가서 이제 같이 이제 지내게 되었어요. Yo también yo participé en su conferencia en su iglesia, yo pasaba juntos con mi compañero. 예, 그때 이제 하나님께서 그 집회를 통해서 말씀을 들으면서 제 마음을 바꿔 주셨습니다. En aquel tiempo escuchando su conferencia, su palabra, como yo podía cambiar mi corazón. 자, 여러분들도 이제 마찬가지겠지만은 Creo que ustedes también son iguales. 자, 여러분들이 신앙의 삶 속에 여러분 자신을 볼 때 열매가 없을 때 Ustedes también, la vida de creencia de ustedes, mirando su vida, ya no tiene la fruta. 아, 나는 안 되는 거 보다 그런 생각을 하게 되죠. Creo que ustedes también van a pensar, ¿verdad? No, mi persona no puede hacer bien. 저도 이제 그런 생각을 참 많이 했었는데 Yo también, yo pensé muchas veces. 이제 그날 이제 그 말씀을 듣고 또 우리 김성환 목사하고 이제 교제를 하다가 보니까 Pero ese día escuchando la palabra, también compartiendo con Pastor Kim Song-hwan, mi compañero. 자, 열매를 맺는 자체가 중요한 게 아니라 No es importante lo que da la fruta. 여러분 뿌리로 말미암아 결실을 하게 돼 있다는 것이죠. A través de la raíz y puede tener la fruta. 자, 여러분 열매는 우리 눈에 보이는 부분이고 Donde una parte la fruta es visible, 여러분 이 뿌리는 우리 눈에 보이지 않는 부분이니까 pero donde la raíz no es visible. 우리는 자주자주 믿음을 시험 당할 때 눈에 보이는 열매를 보고
이제 시험을 당하는 거예요. Nosotros muchas veces mirando donde se ve visible, 봐봐, ¿verdad? ¿no? 네가 믿는다고 믿었지만은 Aunque tú dices que creen, 자, 열매가 없지 않느냐. pero en su vida no tienen la 그래, fruta, 너는 그게 믿음이 아니야. por eso no es la fe usted. 여러분 열매가 없기 때문에 믿음이 아니야 그랬다는 거죠. Sí, como dice que no tiene la fruta, por esta razón no tiene la fe. 자, 하나님은 열매를 보시는 게 아니고 Dios no mira la fruta, 뿌리를 보신다는 거죠. sino mira la raíz. 아, 뿌리를 보시는구나. Dios mira la raíz. 아, 나는 지금까지 내가 뿌리를 보지 않고 Hasta ahora mi persona no he visto la raíz, 내 눈에 보이는 열매를 봤기 때문에 solamente yo miraba la fruta 아, donde 내 visible. 신앙 속에서 항상 이렇게 문제가 있었구나. Por eso siempre en mi vida de creencia tenía problema. 여러분 중요한 것은 뿌리로 말미암아 결실한다는 것이죠. Hermanos, ¿cuál es más importante? A través de la raíz puede dar la fruta. 여러분 이 뿌리는 여러분 신앙에서 굉장히 중요한 부분인데 La raíz en la vida de ustedes es muy importante. 여러분은 지금 여러분 신앙의 믿음의 뿌리가 어느 만큼 이렇게 견고하게 내려져 있는지 보이지 않잖아요. Ustedes también no pueden ver, ¿verdad? No su raíz de la vida de creencia, cómo está establecido. 여러분 그 네 가지 밭의 비유에 예수님 말씀의 비유에 보면 Por parábola de Cristo como 4 lugares de sembrador, ¿no? 예, 길가밭, 가시밭, 돌짝밭에 열매가 이제 그 씨가 뿌려져서 뿌리가 어느 정도 내렸다는 거죠. Entonces, en 4 lugares, el camino, el pedregales, también entre los espinos, buen lugares, ¿no? Entonces, en ese lugar se cayó la semilla, una parte y ya brotó. 근데 그 가시로 말미암아 뿌리가 기운을 이제 막았다. Pero entre los espinos, como no podía crecer, 또 돌짝밭이기 때문에 이 뿌리가 깊이 이제 흙으로 내리지 못했다. entonces en el lugar de pedregales, la raíz de esta planta no podía profundizar, ¿no? La raíz. 여러분 그러니까 이제 결국 열매를 맺을 수가 없는 거죠. Por esta razón no podía dar la fruta. 나는 열매가 없는 것 때문에 문제였는데 Yo pensaba, ¿verdad? No, en mi vida no tenía la fruta, por eso yo pensaba soy 그럼 problemático. 믿음의 뿌리 자체가 없었다는 거예요. Entonces ni siquiera tenía la raíz de la fe. 내가 열매를 비록 맺지 못했다 할지라도 Aunque yo no podía dar la fruta en mi vida, 내가 어떤 형편이나 어떤 일들 앞에서 믿음의 뿌리가 흔들리지 않을 수 있다면 entonces si no puede dejar la fe de la raíz. 이제 하나님은 그걸 보시고 믿음이라고 하신다는 것이죠. Cuando Dios mirando a esta persona dice que eso es la fe. 그래서 저는 그날 내 신앙에 굉장히 이제 잘못된 부분이 이제 발견이 된 거예요. Por eso ese día escuchando la palabra podía encontrar en mi vida de creencia es cuál es mi problema. 열매를 보는 신앙에서 뿌리를 보는 신앙으로 하나님이 제 마음을 바꿔주셨어요. Dios cambió mi corazón que estaba mirando las frutas, sino mirando la raíz. 그러니까 여러분에게 비록 열매가 맺지 않는다 할지라도 Aunque en su vida no puede dar la fruta, 여러분 믿음의 뿌리가 견고하게 내려져 있다면 pero esta raíz, como su raíz está como establecido profundamente, 여러분 뿌리로 말미암아 결실하는 것이기 때문에 a través de la raíz y puede dar la fruta. 여러분 언젠가는 열매를 맺을 수 있다는 것이죠. Entonces, algún día ustedes también pueden dar las frutas. 여러분 그 생도의 아내 이야기 있지 않아요? Entonces, hay una esposa, la esposa de un 정말 hijo de 육신적이고 profeta. 믿음 없는 여인이었죠. Entonces, esa esposa ya no tiene la fe, es carnal. 남편이 이제 이 엘리사의 생도였습니다. Entonces, como su esposa es como un seminarista, 예, 남편이 복음으로 믿음으로 달려 나가니까 어쩔 수 없이 따라온 거지. entonces su esposo por la fe está caminando, por eso, sí, como su esposa también acompañaba. 예, 믿음이 그에겐 하나도 없었어요. Porque ella no tenía la fe nada. 여러분 우리가 믿음이 하나도 없어도 별로 문제가 안 돼요. En nosotros no tiene nada de fe, no hay problema. 여러분 지금 내가 믿음이 있냐 없냐 그게 중요한 게 아닙니다. No es importante mi persona tengo la fe o no tengo la fe. 우리는 늘 내 자신 속에서 내가 믿음이 있어야 된다라고 생각을 해요. Nosotros siempre pensamos, no, mi persona debe tener la fe. 여러분 제가 자메이카라는 곳에 이제 월드 캠프를 간 적이 있는데 Sí, hermano, una vez yo participé al campamento mundial en Jamaica. 그때 이제 칸타타를 하게 됐어요. En aquel tiempo estaba haciendo la cantata 여러분 navideña. 아시겠지만 자메이카는 이제 그 섬이잖아요. Usted ya conoce este país, Jamaica es una isla. 그래서 이제 칸타타의 모든 소품이나 일체가 이제 미국에서부터 배로 와야 되는 거예요. Entonces, toda la estructura de cantata navideña debe llegar de Estados Unidos. 근데 이제 그때
미국에서 아무리 그 정상적으로 그 컨테이너에 실어가지고 와도 칸타타가 불가능했어요. Entonces, como normalmente, ¿no? Como llegan, enviando de Estados Unidos por el barco, ¿verdad? A Jamaica, aunque llegando no podía realizar 근데 cantata 그 navideña. 뉴욕에 계시는 목사님, 박 목사님께서 이제 믿음의 결정을 하시고 이제 배로 보냈습니다. Pero el pastor que está pastoreando de Nueva York decidió por la fe enviar por el barco. 여러분 믿음은 믿음 있는 자에게 있는 거예요. Entonces, como la fe, uno que ya tiene la fe, 그래 tiene. 이제 믿음의 결정을 하는 사람이 있다는 것이죠. Entonces, hay uno que ya decide por la fe. 그럼 우리는 그 믿음으로 세운 자, 믿음을 결정하는 자를 받아들이면 되는 거예요. Entonces, uno que ya tiene la fe, decidió por la fe, nosotros solamente recibir su. 그게 이제 믿음이고 그걸 통해 하나님이 일을 하시는 거예요. Entonces, recibiendo esa fe, a través de esa fe, Dios trabaja. 예, 그럴 때 보면 진짜 나에게는 믿음이 하나도 없었다. Mirando en esta situación, en mí no tenía nada de fe. 야, 이게 과연 될까? Entonces, mirando esa situación, ¿va a lograr? 근데 이제 원래 정상적으로 출발을 해도 안 되는데 또 하루 배가 지연이 됐다고 하더라고요. En su tiempo partiendo para Jamaica tampoco podía realizar, pero escuchando un día ella también demoró. 그 어플에 보면은 그 배 이름을 치면 이 배가 어디까지 오는지 그게 이제 확인된 애플이 있더라고요. 어플이 있더라고요. En la aplicación, mirando, poniendo nombre del barco sale, ¿verdad? No como su ruta. 이제 그것을 확인해 보니까 이제 배가 오고 있는데 Como revisando por esta aplicación, está llegando ese barco. 문제는 칸타타가 시작되기 전에 도착을 해야 되잖아요. Entonces, antes de realizar cantata navideña, debería llegar ese barco. 그래야 통관을 하고 Así pasando a la aduana. 그리고 이제 무대를 설치할 건데 Luego recién ya puede instalar en escenario. 이제 칸타타 당일 아침에 도착을 한 거예요. Pero es como el día que va a realizar el campamento mundial, ese día llegó ese barco. 근데 이제 자메이카 역사상 최초의 일이 일어났어요. Pero en Jamaica creo que primeramente ya sucedió estas cosas. 보통 뭐 한 3, 4일 걸리는 통관 과정이 Normalmente no, para pasar la aduana se tarda 3, 4 días. 그냥 그 컨테이너 안에 들어가서 이렇게 쭉 둘러보고 Está el container entrando adentro, todo revisa. 바로 이제 통관이 돼서 그냥 차에 탁 이제 연결해가지고 현장으로 끌고 왔습니다. Luego y aprobó rápidamente, luego ya ese container rápidamente podía llegar al lugar del evento. 예, 그래서 그날부터 이제 아침부터 설치를 해서 그날 저녁 너무나도 아름다운 이 칸타타를 마치게 됐습니다. Por eso desde la mañana todo el día instalando, luego finalmente en la noche podía realizar cantata navideña tan hermosa. 그러니까 하나님이 교회 안에 믿음의 선택을 하는 믿음의 사람들을 허락해 주셨구나. Dios permitió dentro de la iglesia como una persona que pueda decidir por la fe. 우리가 자주 하는 이야기지만은 Nosotros constantemente hablamos. 5달란트 받은 사람이 있고 Uno que recibió 5 talentos, 2달란트 받은 사람이 있고 2 talentos, 1달란트 받은 사람이 있고 luego 1 talento. 2달란트 받은 사람은 어떻게 해야 될 줄 몰랐어요. Entonces como uno que 2 talentos recibió, pero no sabía qué voy a hacer por estas cosas. 근데 여러분 5달란트 받은 사람이 있잖아요. Pero había como un hombre que tiene 5 talentos. 야, 저 사람은 어떻게 하는가? Entonces este hombre ¿cómo hace? 가서 보는 거죠. 배우는 거죠. Acercándose de él, mira, aprende. 아, 저 5달란트 받은 사람이 가서 주인의 뜻대로 장사를 하는구나. Él le recibió 5 talentos, recibiendo corazón de dueño, ya salió, está negociando. 그래서 성경에 2달란트 받은 자는 이와 같이 하여. En la Biblia leyendo como uno que ya recibió 2 talentos, ¿cómo hace? Igual que como 5 talentos recibió. 5달란트 받은 자가 믿음으로 나아가는 걸 보고 같이 마음으로 함께 했다는 거예요. Uno que recibió 5 talentos avanzando no por la fe. Entonces este hombre recibió esa fe y hizo como igual que él. 안타깝게도 1달란트 가진 사람은 Pero lamentablemente uno que recibió 1 talento 그렇게 하지 않았잖아요. no hizo como ellos. 이유는 단 한 가지. ¿Sí? ¿Por qué? 자기가 잘났기 때문에. Porque él es mejor que otro, por eso. 자기가 훨씬 못하면서도 Aunque ese hombre no hace bien más que otros,
여러분 못해가지고 벌써 5달란트, 2달란트 받은 사람인데 자기는 1달란트밖에 못 받았으면서. Porque otros recibió 5 talentos, 2 talentos, pero ese hombre solamente un talento nomás recibió. 참 부끄럽게 여기고 야 내가 다시 배워야 되겠다. Se sintiendo, ay, esa vergüenza, luego voy a aprender otra vez. 아 저분들은 어떻게 해서 저렇게 했지 Ellos, ¿por qué? ¿En qué corazón así hizo? 하고 가서 배우면 되고 따라하면 되는데 Así aprendiendo, siguiendo a ellos puede ser, 그렇게 하지 않는 거예요. pero no hace. 열매를 맺을 수가 없는 거예요. Por eso no puede dar la fruta en su vida. 여러분 마음을 같이 해서 움직이면 Ya ustedes uniendo mismo corazón ya hace, 하나님이 가르쳐 주십니다. Dios enseña a 또 ustedes, 하나님이 인도해 주시고 Dios también guiando, 또 하나님이 그에 합당한 열매를 맺도록 이끌어 주신다. también Dios hace, ¿no? Para que puedan tener las frutas en su vida. 예, 저도 거의 한 30년 가까이 목회를 했는데 Mi persona también casi 30 años estaba pastoreando. 예, 이런 이 아주 단순하지만 이 비밀을 몰라가지고 Aunque lo que estoy hablando es muy sencillo, pero no sabía este secreto. 참 어려운 이제 신앙의 삶을 많이 살았던 것 같습니다. Por eso yo pasaba una vida de creencia tan difícil. 이제 제가 이제 부산으로 이제 오게 됐는데 Sí, también, como la misión me envió a la ciudad de Busan, 이제 임민철 목사님이 계셨고 había un pastor Minchul. 예, 지금은 김기성 목사님 계시는데 Actualmente pastor Kim Gi-song 예, está. 내일이면 이제 여러분 김 목사님 만나실 겁니다. Entonces mañana pastor Kim Gi-song va a llegar para encontrar a ustedes. 여러분 제가 뭘 특별한 게 한 게 없지만 Hermano, aunque yo no hice una cosa muy especial, 이제 김 목사님 오셔서 다른 거 안 하시더라고요. pastor Kim Gi-song llegó en nuestra ciudad Busan, no hizo otra cosa. 뭐 월드 캠프를 하든 대전도 집회를 하든 Aunque realizando un evento, campamento mundial y gran campaña 또 evangelística, 크리스마스 칸타타를 하든 también realizando cantata navideña. 여러분 카톡방을 만들어 가지고 Entonces, como creó un grupo de KakaoTalk. 이제 각 교회 사역자들 보고 이야기를 합니다. Luego ya hablando a los pastores de diferentes ciudades. 전도 홍보방을 만드는 거예요. Entonces, también creando otro grupo para transmitir, 그래서 ¿no? 거기에 뭐 Evangelizar. 300명, 400명 이제 초청이 되어져 있어요. 부산 Entonces, 지역에. como en la zona de Busan, como mucha gente fue invitados. 그럼 월드 캠프든 대전도표든 행사를 앞두고 Entonces, como campamento mundial o también como gran campaña evangelística, antes de realizar ese gran evento, 이제 한 달이나 한 달 보름 전부터 홍보 모임을 가지는 거예요. entonces antes de un mes o un mes medio nosotros realizamos una reunión. 이제 줌으로 가집니다. 저녁에. Entonces reunimos nosotros en la noche por Zoom. 그러면 이제 저희가 그 모임에 가면은 굉장히 부끄러운 게 많아요. Nosotros ingresando esta reunión por Zoom me daba mucha vergüenza. 어떨 때는 너무 부끄럽기 때문에 참 얼굴이 뜨거울 때가 많아요. De vez en cuando me daba mucha vergüenza, no podía alzar mi rostro. 이제 우리 성도들이 말은 그렇게 하는 것 같지는 않지만 Aunque me parece que mis miembros de mi iglesia, aunque no habla a mí, 아, 우리 목사님 뭐 하시는 거야? me parecía que mi pastor, ¿qué hace? 저 기장교회 목사님 저렇게 힘있게 달려 나가는데 Mira, ese pastor de otra iglesia así con mucha fuerza avanza. 아, 우리 목사님은 좀 게으른 것 같아. Mirando nuestro pastor poco negligentes. 막 그런 이제 말을 하는 것 같은 느낌을 받을 때가 있네. Me parecía, no, mis miembros de mi iglesia hacía, estaba 아, 막 hablando, no me 주변에 sentía. 5달란트 받아갖고 장사하고 힘있게 나가는 종들이 너무 많아요. Alrededor de mí muchos siervos de Dios como fuera recibió 5 talentos avanzando fuertemente. 여러분 부끄럽지만 Aunque me daba mucha vergüenza, 여러분 배우는 거예요. pero hermanos, aunque tiene vergüenza, pero aprender. 아멘. Amén. 예, 부끄럽지만 배우는 거예요. Aunque ya tenemos vergüenza, aprender. 여러분 그 부부가 결혼을 하잖아요. Hermano, cuando como un matrimonio se casa, 대한민국은 한 거의 30% 이상 이혼율이 있어요. como en Corea del Sur, ¿verdad? No, 30% se divorcia. 불행하게도 잘 사는 나라인데도 Lamentablemente, Corea del Sur, como un país vive muy bien, 자살률도 1위고 pero porcentaje de suicidio número 1 del mundo. 이혼율도 1위고. También número 1 del mundo de divorcio también. 그래서 우리가 복음을 전하고 마인드 교육을 하는 겁니다. Por eso nosotros predicamos el evangelio, también damos esa 여러분 부부가 conferencia. 사는데 제일 문제되는 게 뭐냐면은 Ya, hermano, entre el matrimonio, ¿cuál es más problema grave? 그게 남편이든 아내든 간에 Como parte de marido de la esposa. 회피형 인간하고 살면 제일 문제가 된다. Entonces, viviendo como un hombre como desvía, no, ese es gran problema. 내 남편이 회피형이야. Entonces, mi marido es como igual que esta persona, como desvía. 부딪힐
일 앞에 부딪히지 않고 도망을 가버리는 거예요. siempre evade, ¿sí? No enfrenta, luego escapa. 그러면 해결이 안 된다는 거예요. Entonces nunca puede solucionar. 그게 이제 그 부부 사이에서 이혼하고 또 문제가 되는 가장 대표적인 유형이라는 거죠. Por eso entre matrimonio ese causa como evade ese número uno grave problema es. 여러분 좀 부끄러워도 마음 고쳐먹고 배우면 되잖아요. Aunque me da vergüenza, cambiando mi corazón pueden aprender. 그래 이제 그 모임에 가면 참 낯이 뜨겁고 부끄러울 때가 많지만 Aunque yo entrando a esa reunión por Zoom me daba mucha vergüenza, tampoco 여러분 puedo 그런 alzar mi rostro. 부끄러움들이 나로 하여금 다시금 이 따라하게 되고 도전하게 되고 믿게 하더라고. Por causa de esa vergüenza otra vez me dan. 근데 Quería 대형교회에서 aprender. 하는 그 일을 우리가 그대로 따라했을 때 Pero cuando nosotros copiamos, aprendimos de la iglesia de Daeon, 여러분 하나님께서 동일한 역사로 역사를 하시더라는 거죠. entonces Dios, igual que esa iglesia de Daeon, en mi iglesia también obraba Dios. 그래서 특별한 믿음이 내게 있는 것이 아니고 Por eso en mí no hay una fe especial. 여러분 자석이 있고 Sí, hermano, hay una imán, 못이 있으면 también hay clavo. 못은 자성이 아무 자성이 없어요. Entonces ese clavo no tiene la fuerza como imán. 못을 갖다가 주변에 뭐 쇠붙이를 붙일 수 있습니까? Porque según ese clavo y puede jalar otro hierro, 네, 붙일 수가 없죠. o sea, no se puede jalar. 근데 이 못이 자석에 딱 붙으면 Pero ese clavo se pega con imán, 여러분 이 못도 자성을 띄워서 entonces ese clavo también tiene poder. 다른 쇠붙이를 갖다 붙일 수 있습니까? 없습니까? Entonces ese clavo ya puede jalar otro fierro, se puede o no. 여러분 믿음의 법칙은 이와 같다는 거죠. Entonces la ley de la fe igual que esto. 여러분 하나님께서 우리에게 믿음을 가르쳐 주실 5달란트 받은 그 종들을 우리에게 주셨어요. Dios nos regaló como los siervos que como recibió 5 그래서 talentos. 그들이 하나님 앞에 믿음으로 마음을 받아서 믿음의 결정을 내립니다. Por eso ellos recibiendo el corazón de Dios decide por la fe, luego 자, 그럼 avanza. 우리는 그게 내 생각에 맞든 안 맞든 그걸 내가 마음으로 받고 같은 마음으로 나아가면 되는 거예요. Y nosotros con mismo corazón recibiendo ya con ese corazón puede avanzar juntos. 여러분 좀 열매가 빨리 맺을 수도 있고 Entre ustedes alguien puede dar la fruta más temprano, 열매는 좀 더디 맺을 수가 있어요. alguno también da la fruta poco tarde. 그러나 중요한 것은 내 믿음의 신앙의 뿌리가 정확하게 연결되어 있느냐. Pero más importante, la vida de fe, nuestra creencia está conectado con la 그 raíz. 5달란트 받은 자와 내 마음이 정확하게 연결되어 있느냐. Entonces mi corazón correctamente está conectado con este hermano que recibió 5 talentos. 여러분 이 뿌리가 견고하냐 견고하지 않냐는 것은 좋을 때는 별로 차이가 안 나요. Entonces está bien establecido esta raíz. Entonces cuando hay buena situación no se nota. 이제 교회 안에 어려움이 있고 Cuando llegando dificultades en 또 nuestra 문제가 iglesia, 있고, cuando tenga problemas, 얼마든지 시험들 만한 일들이 있을 때 entonces cualquier situación viene. 여러분 믿음의 뿌리가 없는 사람은 넘어지더라고. Uno que no tiene la raíz de la fe se cae. 근데 믿음의 뿌리가 깊이 내려져 있는 사람은 Pero uno que la raíz profundamente está establecido, 여러분 어떤 비바람이 치고 또 태풍이 불어도 넘어지질 않더라고요. aunque ventea, si mucha llueve, tampoco, ya también tempestades no se cae. 여러분은 기쁜 소식 선교회 끝까지 갈 믿음이 있습니까? Ya, ustedes tienen la fe continua para siempre va a acompañar la iglesia Misión Buenas Nuevas. 저희 기쁜 소식 선교회는 저 부산 지역은 끝까지 믿는 믿음을 최근에 김 목사님 많이 말씀을 하시거든요. En nuestra zona, ciudad Busan, Pastor Kim, entonces en este tiempo hablaba 아마 esa fe. 말씀 시간에 여러분 직접 간증을 들으실 수도 있으실 텐데 A través de su prédica también ustedes pueden escuchar su testimonio, 자녀가 좀 이렇게 그 발달 장애죠. porque sus hijos, alguna parte no está desarrollado bien. 그래가지고 이제 똥 오줌을 가리질 못하고 Por eso ya no puede hacer sí mismo sus 강 necesidades. 목사님이 정상하다 이 아이들은 Pero un día Pastor Osbach habló, sus hijos vio es normal. 정상아처럼 키워라. Por eso ya cría como normal sus 근데 이게 hijos. 한계가 있는 거예요. Pero ya tiene el límite. 그래서 안 되겠구나. Por eso este pastor pensaba, creo que no se 여러분 puede. 우리에게는 한계가 있어요. Hermano, nosotros tenemos límite. 근데 우리가 믿는 하나님에게는 한계가 있습니까? Pero nosotros creyendo en Dios tiene límite. 예, 우리가 믿는 하나님의 한계가 없습니다. En verdad, en nuestro Dios no tiene límite.
그러니까 끝까지 믿는 거라는 거죠. Por eso ya cree para siempre. 박 목사님 교제를 해주셨다고 그러더라고요. Pastor Ospa compartió con 피아노 Pastor 치는 Kim. 사람이 건반을 두드린다. Uno que toca piano, 그럼 실력이 쫙 느는 게 보인다는 거죠. entonces primeramente se nota, no está avanzando bien. 여러분 재미가 있을 거 아니에요. 실력이 늘어나면. Que cuando se nota avanzando bien, se siente muy divertido. 근데 어느 시점에 딱 가면은 실력이 아무리 연습을 해도 늘질 않는다는. Pero llegando a un punto, aunque practicando, no avanza bien. 이제 거기에서 아 나는 여기까지 본 거구나 하고 그냥 그 다음에 포기해 버리는 사람이 있는가 하면. En ese momento, algunos, hasta aquí yo no puedo hacer más, ahí abandona algunos. 어떤 사람은 뭐 별로 실력도 느는 것 같지 않고 여전히 자기가 정체되어 있는 것처럼 보여도 Algunos no se nota, no está avanzando bien o no, 계속 건반을 연습하고 친다는 거죠. pero continuamente practica, ¿sí? Tocando el piano. 여러분 복음 전하다 보면 잘 될 때도 있고 안 될 때도 있겠죠. Usted también predicando el evangelio, alguien escucha o alguien no escucha. 여러분 안 될 때 아 난 여기까지보다 하고 끝낸다면 Cuando no ve, no funciona bien, entonces, ay, creo que hasta ahí nomás voy a hacer, 여러분, luego 우리는 abandona. 그 믿음의 새로운 세계로 진입할 수가 없는 거예요. Entonces nosotros no podemos entrar a otro mundo de la fe. 그래서 그 사람이 계속 연습하다 보면 자기도 모르는 사이에 새로운 세계로 진입을 하게 된다고 하더라고요. Esta persona continuamente practicando, ya finalmente entra en nuevo mundo. 그래서 믿음은 끝까지 믿는 거예요. Por eso la fe es creer para siempre. 하나님을 믿는 것도 끝까지 믿는 거고 Creer en Dios también, continuamente creer. 말씀을 믿는 것도 끝까지 믿는 거고. Creer en la palabra de Dios también, continuamente creer. 어떤 사역자님이 저에게 이야기해 주더라고요. Un pastor me dijo, 끝까지 견디는 자가 구원을 얻으리라. si aguantando hasta último, él recibirá la salvación. 여러분 믿음은 끝까지 있는 거예요. La fe es como continuamente creer. 아멘. Amén. 끝까지 있으면 되는 거예요. Si continuamente cuidando, estando en su lugar. 뭐 믿음이 없어 짓밟히고 Aunque parece que no tiene la fe, por eso menosprecia. 열매가 없어 무시당해도 Aunque no tiene la fruta, llega menosprecio. 제 아내가 저를 보고 그랬거든요. Mi esposa me dijo 제 아내가 저보다 훨씬 똑똑하거든요. que mi esposa más inteligente que yo, 저보다 3살이 많아요. porque mi esposa 3 años más que yo. 저보다 10일을 먼저 구원받았어요. 10일. Por eso, 열을 먼저 mi 구원받았어요. esposa 10 días más antes recibió la 집사람 salvación que yo. 구원받고 제가 열흘 후에 구원을 받았거든요. Si mi esposa primero recibió la salvación, después 10 días mi persona recibió 당신 la 나 salvación. 아니었으면 구원 못 받았어. Por eso mi esposa me decía, usted no existiría, mi persona no recibió la salvación, 그래서 usted. 늘 저를 무시해요. Así me menosprecia mi esposa. 근데 이제 제 아내가 그러는데 이제 저보고 그러더라고요. Un día mi esposa me dijo, 당신 언제 복음의 열매 한번 맺어 볼래? mi esposo, ¿cuándo usted va a tener la fruta de la fe? 그냥 이렇게 살다 죽을래? Entonces yo voy a vivir nomás, ahí luego moriré. 근데 제가 이제 그때 여러분 우담부라라는 꽃이 있어요. Entonces en ese tiempo hay un flor, se llama Mudambara. 이제 불교계에서 말하는 가상의 꽃입니다. Entonces ese, como los que creen budista, ¿verdad? ¿No? Ellos creen un flor que no existe. 여러분 이 꽃은 1000년에 한 번 펴요. Entonces ese flor 1000 años una vez florece. 여보 걱정하지 마. Entonces mi esposa me dijo, no se preocupe. 여러분 대기만성이라고 아세요? Usted sabe como una palabra, 큰 그릇은 늦게 이루어진대요. como un plato grande, más tarde prospera. 그래 나는 1000년에 한 번 피는 꽃이야. Entonces mi persona es como un flor que 1000 años una vez florece. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻는 거예요. Por eso aguanta hasta el fin recibirá la salvación. 여러분 믿음 있냐 없냐는 끝까지 있냐 없냐. 여러분 그 자리에 하나님 역사할 자리에 끝까지 있어야 될 거 아니에요. Entonces tiene la fe, no tiene la fe, debería estar continuamente cuidar en su lugar hasta que Dios trabaje. 아무리 믿음의 역사를 경험하고 믿음 있고 해도 aunque tanta la fe como experimenta, 여러분 끝까지 교회 안에 없으면 pero 아닌 거예요. Pero hasta último momento no está en la iglesia, eso no es. 여러분 신약성경에 나오잖아요. Y cuando se gradúa de la escuela de la 저들이 우리에게서 misionera, 나간 것은
cómo ellos salieron de nosotros, 우리에게 속하지 아니한 걸 나타냈다고. entonces cómo manifiesta que no pertenece de 여러분 nosotros. 믿음은 속하는 거예요. La fe es pertenecer. 아멘. Amén. 여러분 하나님이 믿음에 속하도록 우리 이끌어 가시는 거예요. Dios como guiando para que nosotros pertenezca. 여러분 정말 그 생도의 아내처럼 하나님께서 일하시더라고요. Sí, hermanos, como esa esposa de hijo de 야, profeta, Dios 나같이 trabaja. 육신적이고 믿음 없는 내게도 하나님이 우리를 믿음의 사람으로 이끄는 걸 뜻하고 계시기 때문에 Dios desea, como a mi persona también, como parece carnal, no tiene la fe, pero Dios desea trabajar en 여러분 이 nosotros. 자리에 있는 분 중에 나는 제일 내가 믿음이 없어 하는 사람 한 사람이 있다면 Sí, como entre ustedes en esta noche, entre todos los hermanos, yo no tengo más fe. 야, 저 사람이 바로 난데 Tal vez piensa, esta persona es como yo. 여러분 그런 사람에게도 하나님 믿음의 사람으로 이끄는 뜻을 가지고 계신 거예요. Hasta este hermano, Dios tiene la voluntad para trabajar con este hermano. 그래서 우리는 하나님으로 말미암아 믿음의 사람으로 서는 겁니다. Y por eso a través de Dios podemos ser como un hombre de la fe. 여러분 우린 그 하나님을 믿는 거고요. Nosotros creemos en este Dios. 저도 진짜 왜 집사람이 저를 보고 그랬겠어요. Entonces mirando mi persona, mi esposa, ¿por qué me dijo así? 제 아내도 욕망이 많았더라고. Porque ahora conociendo, ¿verdad? No, mi esposa tenía mucho deseo. 사모님들 세계에 보니까 Entre las esposas de 자기보다 pastores, 별로 믿음 없는 사모님들인데 entonces mi esposa mirando otra pastora parece que no tiene la fe más peor que 남편 yo. 하나를 잘 만나서 지역장이 되고 Pero esa esposa encontró su marido muy bien. 남편 하나를 잘 만나서 구역장이 되고 Por eso ha sido encargada de todas las 야, pastoras. 나는 내 저 남편 바라보니까 야 진짜 난 한평생 안 되겠다. Pero mi esposa mirando a mi persona, creo que encontrando mi marido, ¿cómo voy a hacer 이거 ese lugar llegar? 방송 안 나가죠? Na- 나가고 있습니까? 예, 감사합니다. está transmitiendo en vivo. ¿sí? 그래서 여러분 막 저를 잡는 거예요. Por eso así, en esa manera agarrando a mi persona. 그래서 남편을 영적으로 믿음으로 빨리 튀어야 Entonces como es mi marido como avanzando por la fe, 이제 거기서 자기도 피우니까. por causa de mi marido, la esposa también puede florecer la vida, ¿no? En su vida. 그래 이제 저는 이 옛날에 이제 우리가 어떤 시대가 있었냐면은 Antiguamente como había, 이제 박 목사님께서 이제 교제를 하고 싶은 거예요 사역자들하고. y Pastor Ospa quería compartir con los ministros. 사역자가 막 100명, 200명 있으면 교제가 안 되잖아요. Entonces como los ministros son 100, 200, no podía compartir bien. 그러니까 이제 몇 명 골라내는 거예요. Y por esta razón elige algunos ministros. 근데 이제 어떻게 골라내느냐면 Entonces, ¿en qué manera elige, sabe? 이제 지역장 목사님들한테 그래요. Entonces, hablando primeramente pastores 그 지역에서 encargados. 사역 못할 사람 명단 적어내. Entonces, en su zona primeramente elige que no quiere pastorear. 그래갖고 이제 사역 못할 사람 이름을 적어내는데 Entonces, ese pastor encargado escribe un nombre de pastor que no quiere 한 pastorear. 번은 46명이 뽑혔고 Alguna vez 46 ministros han elegido. 또 두 번째는 뭐 독립기념도 아닌데 36인이 뽑혔고 Aunque ya segunda vez 36 pastores fue elegido. 뭐 어떨 때는 28인이 뽑힐 때도 있고. De vez en cuando 28 pastores han elegido. 저는 한 번도 빠진 적이 없는 거예요. Pero yo siempre fue elegido mi persona. 완전 단골 손님이에요. Entonces siempre mi persona fue elegida. 맨날 사역 못할 사람의 이름 단골 메뉴로 올라가요. Siempre en la lista esta persona no debería pastorear. Ahí estaba mi persona. 사모님들이 부엌에서 얘기한다 그러더라고. Entonces entre las esposas hablan en la 야, cocina. 요번에 네 남편 또 사역 못할 사람 이름 올라갔대. Esta vez tu marido otra vez sube en esa lista que no puede pastorear. 그러면 막 부끄러운 거예요. Entonces escuchando como me daba mucha vergüenza. 여러분 아내도 부끄러운데 본인은 어떻겠어요? Entonces imagínense si como mi esposa también se siente vergüenza, entonces mi persona ¿qué sentiría? 근데 이제 저 인간은 맨날 안 될 인간으로 가는데 Entonces como mi marido siempre jamás no va a ser bien. 다시 부활해서 살아나온다 하더라고. Entonces dice que si otra vez va a resucitar, 절대- luego va a venir. 절대 죽지 않는 불사조. Entonces nunca va a morir, ¿sí? 여러분 그때는 그것이 내게 너무 어려움이었고 고통이었지만 Entonces en aquel tiempo esa situación me daba mucho dolor en mi corazón. 여러분 그런 것들이 한 번도 내 영혼에 해가 되고 잘못된 적이 없더라. Pero como estas situaciones ni una vez me dañó para mi espíritu. 여러분 그런 것들이 내 믿음의 뿌리를 아주 견고하게 내리는 그런 복된 시간이 됐더라고. Estas situaciones me ayudó para que
mi raíz de la fe pueda establecer 제가 이제 김 profundamente. 목사님을 가까이에서 보면 Yo mirando cerca de Pastor Kim 김 Gil-sung, 목사님이 항상 하시는 그 어떤 역사 속에 entonces muchas obras de la vida de Pastor Kim, 하나님이 가르쳐 줬다. a Dios me enseñó, 하나님이 내게 이런 힌트를 줬다. a Dios me ha dado este tip. 이제 하나님이 줬다는 그 사실을 계속 이야기하시더라고요. Entonces continuamente te explicaba, ¿verdad? Dios me ha dado. 여러분 온전한 믿음이라는 것은 La fe perfecta es, 여러분 내가 한 것이 하나도 없고 yo no hice nada, 여러분 하나님이 하게 하신 것으로 말미암아 서는 거예요. si establecer lo que hizo, ¿no? A través de Dios. 그래서 예수님이 믿음을 설명하실 때 Por eso cuando Jesucristo explica sobre la fe, 여러분 제자들이 그랬잖아요. 우리에게 믿음을 더해 주십시오. los discípulos pidieron, no, por favor, dame más la fe. 제자들은 기본적으로 자기들 속에 믿음이 있다고 딱 베이스에 깔았어요. Pero los discípulos pensaban que como en la base de ellos tienen la fe, 자기에게도 pensando, 믿음이 있다는 거죠. ellos piensan que tengo la 그래서 fe. 믿음을 좀 더해 주십시오. Por eso añade más la 근데 fe. 예수님 뭐라 그랬어요? Pero Jesucristo, ¿qué dijo a los 야, discípulos? 너희들 속에 겨자씨 하나만한 믿음이 있다면 En sus corazones tiene como la semilla de mostaza. 이 뽕나무더러 뽑혀서 바다에 신겨라도 신겼을 것이다는 거예요. Entonces ese árbol sicómoro ya hablando que para que plante en el 그 mar, 말은 너희들 속에 plantaría. 겨자씨만 할 만한 믿음도 없다 이 소리잖아요. Entonces, ¿qué quiere decir? En su corazón no, ni siquiera la semilla de mostaza no 그러면서 tiene. 믿음에 대한 설명을 했죠. Así explicado sobre la fe. 여러분 무익한 종에 대한 말씀을 하셨어요. Sobre un siervo, nada. 여러분 그 무익한 종은 자기에게는 아무것도 없다는 거예요. Entonces, en ese siervo nada, no tiene nada, ¿verdad? 그래서 주인이 하라면 하는 거고 Por eso el Señor dice que hace. 자기가 온전히 비워진 사람이 바로 믿음의 사람인 겁니다. Una persona que totalmente está vaciado su corazón, 여러분 eso es hombre de la 예수님이 fe. 말씀하시는 세계 최고의 믿음은 Jesucristo habla como la fe mejor del mundo. 가라 하면 가고 Dice que vaya, vaya. 오라 하면 오고. Dice, ven, entonces viene. 아멘. Amén. 여러분 이 무화과 나무가 왜 저주를 받았는지 아십니까? Ya, hermano, esta noche ese árbol higuera, ¿por qué recibió la maldición? 여러분 예수님이 이 나무에게 가서 열매를 구한 거예요. Jesucristo se acercó de esa higuera, luego pidió la fruta. 여러분 무화과 열매 때도 아닌 무화과 나무에게 열매를 구하는 예수님이 잘못됐습니까? Entonces, Jesucristo está mal que no ha llegado su tiempo, pero está pidiendo la fruta. 여러분도 이런 갈등성에 있을 때가 있는 거예요. Ustedes también tienen ese tipo de confusión. 하나님의 종들이나 교회가 우리에게 믿음의 때를 요구할 때 Como el siervo de Dios también, la iglesia nos exija, ¿no? La fruta de la 우리가 fe. 무화과 나무처럼 Como nosotros una higuera, 지금은 열매를 맺을 때가 아닌데 ay, ahora no es tiempo para dar la fruta. 여러분 그러고 있는 거죠. Así está pensando. 여러분 무화과 나무 편에서 볼 때는 맞잖아요. Porque ya en el lugar de esa higuera pensando, es cierto. 여러분 열매를 아무 때나 맺습니까? Sí, hermanos, cualquier tiempo da fruta. 성경에 돼 있잖아요. Sí, 이건 así está 무화과의 escrito. 열매 때가 아니었다는 거예요. La Biblia dice que no ha llegado el tiempo de la fruta. 그러니까 이 무화과 나무 편에서는 당당하고 떳떳한 거죠. Por eso en el lugar de ese árbol higuera tiene razón. 여러분 그게 문제라는 거예요. Eso es problema. 그게 저주받을 신앙이라는 거예요. Sí, por esta situación recibe la 여러분 maldición. 내가 열매를 맺을 때가 아니어도 Aunque yo pensando no ha llegado tiempo de dar la fruta, 여러분 교회에서 종들이 우리에게 요구할 때 pero en la iglesia el siervo de Dios exija a 지금 nosotros, 내가 볼 때는 때가 아니고 según mi punto de vista no ha llegado el tiempo, 내가 볼 때는 이거 열매를 맺을 수 없는 때지만 aunque yo he visto no ha llegado en mi tiempo todavía, 예수님이 원하시는구나. pero Jesús ya quiere, 그러면 이루어지겠구나. entonces va a cumplir. 하고 자기가 어떤 때를 정하는 것이 아니라 Entonces mi persona no decidiendo mi tiempo, 여러분 예수님이 내게 열매를 요구하는 그 때가 바로 하나님 원하시는 때인 거죠. cuando Jesús pide, su tiempo es el tiempo de Dios. 여러분 한계가 여러분 신앙의 한계를 끝까지 정해 놓으면 Si como teniendo como un límite, 여러분 시험 될 일도 없고요. si entonces no va a tener ninguna 여러분 tentación, 걱정할 일도 없습니다. tampoco va a tener preocupaciones, 문제될 것도 없습니다. tampoco tiene problema. 여러분 가룟 유다가 왜 자살했습니까?
Hermano, ¿por qué Judas Iscariote se 여러분 suicidió? 자기의 신앙의 한계를 자기가 결정을 했기 때문에 정해놨기 때문에 Porque su límite él mismo ya y decidió. 여러분 그는 자살을 할 수밖에 없었던 거예요. Por eso él tenía que suicidarse. 여러분 우리가 왜 고통하는 줄 아십니까? Hermano, ¿por qué nosotros tenemos 여러분 muchos 문제 때문이 dolores? 아니라는 것이죠. No es problema, 우리가 정해놓은 그 한계 때문에 그런 거예요. porque nosotros mismos decidimos un punto de límite, 여러분 근데 하나님을 믿는 믿음은 한계가 없어요. pero ya la fe que creen en Dios no tiene límite. 여러분 하나님이 언제든 하나님 뜻대로 일하시고 Ya Dios, como donde quiera Dios trabaja. 여러분 때를 따라 돕는 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가라고 했거든요. Entonces ya, y como vaya ante la gracia de Dios, 여러분 예수님의 때는 항상 준비되어 있는 거예요. entonces el tiempo de Jesús siempre está preparado. 내가 볼 때 열매를 맺을 수 없는 때인 것처럼 보여도 Según mi punto de vista, todavía no ha llegado ese tiempo. 예수님이 열매를 요구하실 그때에 Jesucristo cuando pide que dé la fruta, 여러분 우리의 생각을 버리고 despojando nuestro pensamiento, 여러분 그 예수님과 마음을 합해서 나아가면 usted uniendo con ese Jesucristo ya avanzando, 하나님 반드시 우리에게 열매를 주시거든요. Dios sí o sí va a dar la fruta en nuestra vida. 그 신앙이 제자들의 신앙이었다는 것이죠. Entonces esa vida de creencia es de los discípulos. 여러분 한 번 예수님이 예루살렘으로 가셔야 되는데 Una vez Jesús tenía que ir a Jerusalén. 성경에 뭐라고 해야 되냐면 예수님은 겸손하셔서 나귀 새끼를 타고 올라가셨다는. En la Biblia, ¿cómo está escrito? Jesucristo montó Jesucristo es humilde, por eso subió este pollino. Luego ya 그래서 entró. 감람산 백합각에 있는 맞은편 마을로 가서 메인 나귀 새끼를 풀어와라. Y por eso envió los discípulos que vaya a esa pepague. Luego trae ese pollino, está atado. 여러분 메인 나귀 새끼는 지금 매여 있다는 건 다른 주인이 있다는 거잖아요. ¿Qué quiere decir? Está atado, ya tiene sus dueños. 아니 우리가 그 나귀를 풀어 오려고 하면 Cuando nosotros queremos traer este pollino, está atado, 그 나귀를 메었던 주인이 어디다 쓰려고 하느냐고 물을 거라는. entonces ese dueño de esto va a preguntar, ¿verdad? ¿A dónde va a usar? 주가 쓰시겠다 해라. Entonces dígale que el Señor va a usar. 여러분 이 제자들이 예수님의 말씀을 가지고 가서 Los discípulos de Cristo teniendo la palabra de Jesús, 그 메인 나귀 새끼를 끌어오더라고. entonces finalmente por la palabra de Jesús podía traer. 제가 여기 인건수 목사님 보고 Aquí Pastor Andrés, 저 맞은편에 가면은 벤츠 회사가 있는데 aquí yendo al frente va a ver como un auto Mercedes-Benz. 아무 차든지 벤츠 차 하나 끌고 와. Ahí entre muchos Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz trae. 그러면 절도죄가 돼서 2년 감옥 간다 하더라고. Entonces cuando trae, ello va a ser como un delito, ¿verdad? No va a entrar a la cárcel 2 años. 가겠습니까? Entonces ustedes va a traer ese auto, 여러분 이 제자들은 가는 거예요. pero los discípulos se fueron. 여러분 제자들이 그 저주받아 뿌리부터 마른 그 무화과 나무를 보고 예수님께 물었어요. Los discípulos mirando higuera que está secado, ¿verdad? No, luego y habló a Jesús. 베드로가 생각이 나서 여쭙되 라비여 보소 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. 21절이에요. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldiste se ha secado. 예수께서 대답하여 저희에게 이르시되 Respondiendo Jesús les dijo, tened 하나님을 믿어라. fe en Dios. 아멘. Amén. 여러분 하나님을 믿어라. Tened fe en Dios. 여러분 믿음이 있는 자와 결국 믿음이 없는 자의 차이라는 거죠. Entonces la diferencia es que uno que tiene la fe, otro no tiene la fe. 똑같은 형편이지만 믿음을 가진 자에게는 천국 같은 삶이고 Entonces, aunque misma situación se ve, pero uno que tiene 여러분 la 이 fe 무화과 se ve, 나무처럼 믿음이 없는 자에게는 지옥 같은 삶이 될 거라는 거예요. pero uno que no tiene la fe como esa higuera, la vida es como infierno. 여러분 나사로가 죽었죠. Que Lázaro murió. 여러분 나사로의 집에 믿으면 잔치집이 되는 거예요. Entonces, en la casa de Lázaro, cree en la palabra de Jesús, es como fiesta. 맞지요? ¿Es cierto? 예, 비록 나사로가 죽었지만 믿으면 하나님을 믿으면 예수님을 믿으면 영광을 보고 잔치집이 되는 거예요. Ya, aunque ya murió de Lázaro, pero creyendo en Jesús, en su palabra va a ser como el cielo, la fiesta. 여러분 그 하나님 안 믿으면 무슨 집이 돼요? Pero cuando no cree en Dios, esta casa, ¿qué tipo de casa será? 초상집이 되는 거죠. Es una casa de luto. 여러분 저는 이 믿음의 비밀을 하나님 가르쳐 주시고 난 이후에 Si después de enseñarme Dios ese secreto de la fe, 여러분 내게는 믿음이 하나도 없는데
En mí no hay nada de fe. 여러분 하나님이 내 앞에 믿음의 사람을 내게 주시고 Dios me ha dado como una persona que tiene la fe. 여러분 그 믿음의 사람과 함께 나아갈 때 Entonces, acompañando ese hombre de la fe, 나에게 하나님 동일한 역사를 이루어 주시는 걸 보는 거예요. en mi vida también, igual que ese hombre de la fe, Dios manifiesta la obra de Dios. 아, 내 믿음이 1%라도 있었기 때문에 이런 일이 이루어졌어. Yo tenía 1% de la fe, por eso podía ver esa obra. 여러분 이렇게 말할 수 없도록 En verdad no podía hablar en esa manera. 나는 믿음이 제로였는데 Mi persona tenía 0% de la fe. 야, 저 믿음의 사람 100이 내게 와서 내게 있는 열매를 주셨구나. Ese hombre tenía 100% de la fe. Esa fe llegó en mi vida. Luego finalmente me ha dado esa fruta. 우리가 이제 김기성 목사님 오시기 전에 실버 대학을 이제 그 전부터 쭉 해왔는데 Antes de llegar Pastor Kim Gi-sung a nuestra ciudad, 20명이 되기가 어려운 거예요. nosotros hicimos universidad de tercera edad, pero no 도대체 alcanzaba 20 personas. 도대체 뭐가 문제냐? Entonces nosotros pensamos, ¿por qué? 내 ¿Qué es 마인드 problema? 교육이 잘못됐냐? Entonces plan de nuestros trabajos está mal. 아무리 해도 안 되더라고요. Aunque nosotros intentamos, no podía lograr. 시험 들더라고요. En verdad llegaba una tentación. 마인드 강연을 할 맛이 안 나더라고요. Entonces tampoco quería dar la conferencia 근데 para 김 tercera 목사님 edad. 오셨어요. Luego finalmente llegó Pastor Kim 그래가지고 이제 Gi-sung. 바로 월드 캠프를 했고 Luego enseguidamente realizamos campamento 바로 mundial. 대전도 집회를 또 했습니다. Luego otra vez gran campaña evangelística. 광주에서 했던 걸 그대로 부산으로 가져오셨어요. Como realizaba en su ciudad anterior, en Gwangju, luego copió otra vez nuestra ciudad y copió. 예, 실버들에게 행복 밥상, 효도 밥상을 해라. Entonces, antes tercera edad, tiene que hacer como una comida felices. Luego 이제 también respetar a 노래 교실을 tercera edad. 해라. Luego ya haga clase de canciones. 여러분 나는 아무런 믿음이 없었는데 Hermano, en verdad yo no tenía la fe. 그 믿음의 종이 오니까 Llegando el siervo que tiene la fe. 부산 지역에 있는 모든 교회 실버들이 다 살아나더라고. Entonces en nuestra ciudad, Budán, todas las iglesias crecieron. 저희 지금 한 60명, 70명 나오거든요. Entonces en nuestra iglesia, en verdad, tercera edad, 지금 차 60, 운행이 안 돼. 70 personas vienen. 운행할 차가 없어서 이제 문제예요. En verdad, mucha gente viene, no hay nuestra iglesia como buses, por eso ya no podía 근데 transportar. 요즘은 총동원 주일이라는 걸 해요. 총동원 주일. 그래서 ese tiempo 총동원 주일 이제 일요일 날 모든 성도들을 다 예배에 나오게 하는. en el servicio dominical, todos los hermanos llamar que venga al culto. 예, 그 이제 김 목사님 오시면 아마 얘기하실 건데. Cuando Pastor Kim Gi-sung llega, creo que esta parte va a 대형교회가 explicar. 350에서 많이 나와야 400명이었어요. Iglesia de León, si muchos hermanos vienen, máximo 350 o 400 personas. 그래서 총동원 주일을 하는데 어떤 거냐면 Entonces, como una manera de llamar todos los hermanos que venga 예, al culto. 성도들이 일요일 날 혼자 나오는 게 아니고 Entonces, como un miembro de la iglesia, domingo como no solo viene, 누구든지 한 사람을 꼭 데리고 나와야 돼. cualquier miembro sí o sí tiene que traer otro más. 정 데리고 나올 사람 없으면 지나가는 개라도 데리고 와야 돼. Ya no hay su compañero, ¿verdad? No, entonces los perros que están caminando en la calle también tiene que traer. 아 여기 뭐 볼리비아는 걱정 없겠더라고요. Entonces, mirando aquí en Bolivia, en la calle, ¿verdad? No tiene ningún problema esa parte, 길거리에 ¿no? 개가 얼마나 많은지 Porque en la calle muchos perros no andan. 개의 천국 같더라고. Me parece que aquí cielo de perros, ¿no? 지나가는 개도 없으면 Entonces, si no hay como perros en la calle, 돈을 주고 사람을 사서라도 데려와라. entonces pagando dinero así, ya comprando personas trae. 이제 그게 총동원 주일이에요. Entonces, eso es la manera de traer todos 그래, los 이제 miembros. 그게 굉장히 믿음의 성장 발전이에요. En verdad, esa manera ayudó para que crezca. 왜냐하면 성도들이 일요일 날 자기 한 사람 나오는 것도 버거워. Porque en el domingo un miembro, él también muy difícil llegar al 아 culto. 오늘 누구 친척 결혼식인데 교회 가야 되나 말아야 되나. Hoy día es la boda de mi pariente, pero voy a 자기 ir a 한 la 사람 iglesia o 나가는 no. 것도 버거운 신앙이었는데. En verdad, un miembro tampoco 이제 podía llegar 기본적으로 bien. 내가 누구를 한 명 데리고 와야 되겠다고 연락을 막 하는 거예요. Entonces, como la base es mínimo, una persona voy a traer luego llamando todas las personas. 그래 대형 교회로부터 시작한 총동원 주일이. Entonces, de esa iglesia de León empezamos de esa manera. 그래 이제 첫 번째 대형 교회에서 했을 때 600명이 나왔다 그러더라고요. Entonces, primeramente, iglesia de León empezó de esa manera. No, primer domingo llegó 600 personas. 두 번째 총동원 주일에 720명이 나왔다 그러더라고요.
Entonces, segunda vez hizo, entonces 720 personas llegaron. 대전도 집회 끝나고 900명이 나온대요. Después de terminar la gran campaña evangelística, ahora los cultos, 900 personas 이번에 vienen. 이제 칸타타 12월 달에 하면은 이제 대형 교회는 1000명을 목표로 하는. Entonces, en esta vez, en el mes de diciembre, terminando cantata navideña, creo 사람들이 que, 그냥 몰려온다 하더라고요. entonces, en la iglesia de ella, más de 1000 personas van a llegar. 그래서 저희 Esta. 부산 지역도 그대로 따라 교회마다 하는 거예요. Entonces, esa área de la ciudad de Busan está copiando la iglesia de Yeon. 동부산 교회는 성도가 100명인데 Entonces, otra iglesia como Busan Oeste, 새로운 사람 120명이 왔어요. entonces, nueva persona, domingo llegaron 120 personas. 형제자매들 눈이 다 뒤집어졌어요. Todos los hermanos de la iglesia se sorprendieron. 아, 우리가 지금까지 알고 연결된 사람 교회로 이끄는 이 총동원 주의를 진짜 하나님 주셨다. Entonces, esa manera Dios ha dado esa sabiduría. 저희 교회도 이제 추석이 9월 17일이었는데 En nuestra iglesia también, 17 de septiembre, un feriado muy grande en Corea. 이제 김 목사님이 저를 보고 총동원 주의를 이제 하라고 하더라고. 사역자 모임 때 다 우리 보고 하라 하더라고. En la reunión de ministro pastor Kim Ji-sung me habló, ya usted también haga esa manera en su 근데 iglesia. 9월 17일이 화요일인데 추석이에요. Entonces, 17 de septiembre es feriado. 근데 이제 9월 15일 주간이 이제 일요일이잖아요. Entonces, esta semana 15 de septiembre es como el domingo. 제 아내가 옆에서 도끼 눈을 뜨고 저한테 얘기를 해요. Entonces, mi esposa al lado de mí miraba a mí. 당신 총동원 주의를 언제 할 거야? ¿Usted cuándo va a aplicar esa manera que de iglesia de Yeon? 여보, 9월 15일 날 총동원 주의를 하는 사람 누가 있냐? Mi amor, 15 de septiembre, ¿qué tipo de hombre realiza esa manera? 대한민국은 이제 추석이면 다 고향 가잖아요. Porque en caso de Corea, ese feriado grande, todos visitan a su pueblo. 집사람이 저를 많이 괴롭혀요. Mi esposa me molesta bastante. 여러분 성경에 보면 여호와의 열심이 우리를 괴롭힌다는 거 아세요? Usted leyendo la Biblia, el celo de Dios molesta a nosotros, ¿eso sabe? 그런 말씀 보신 적 있어요? ¿Usted han leído esa parte en la 여러분 Biblia? 여호와의 성실하심이 우리를 괴롭힌대요. Entonces, como el corazón de Dios nos molesta. 옛날에 저는 그걸 몰라갖고 좀 내버려 두지 그런 때가 많았어요. 진짜 안- 무식한 소리인데. Antes yo no sabía esto, por eso yo dije 아, a Dios, 날 좀 déjeme. 나를 가만 내버려 두면 더 믿음으로 더 잘 살 것 같은 착각. Entonces yo pensaba, no, dejando a mí, yo podrá crecer por la fe más. 그래, 하나님이 마음을 이끌어 주더라고요. Verdaderamente Dios me guió mi 그래서 이제 corazón. 우리가 9월 15일 주간에 이제 첫 이제 그 총동원 주의를 선포했어요. Entonces en mi iglesia yo hablé a todos los hermanos, esta semana de 15 de septiembre nosotros 근데 hacemos. 그때 새로운 사람이 8명이 왔어요. Entonces en aquel momento llegaron 8 personas nuevos llegaron. 저희도 대전도 집회 끝나고 30명이 왔어요. En nuestra iglesia también después de terminar gran campaña evangelística 30 personas nuevas llegaron. 나중에 형제자매들 간증하더라고요. Después de ver esa situación los hermanos hablaron. 아니 무슨 목사님 9월 15일 추석 공휴일인데 총동원 주의를 하나. Como nuestro pastor el día 15 de septiembre, gran feriado, ¿cómo puede hacer esa manera? 여러분 사역자 생각이나 성도들 생각 똑같아. Creo que pensamiento de un pastor, luego pensamiento de sus miembros igualitos, ¿verdad? ¿No? 사역자들이 조금 나은 게 있어. Pero el ministro poco más mejor que hermanos. 여러분 그 생각을 바꾸고 자기 생각을 버리는 그 훈련이 돼 있다는 거예요. Entonces, como ya recibió ese entrenamiento, ¿verdad? No despojando su pensamiento y recibir por lo menos, ¿no? 여러분 정말 열매 맺는 신앙을 하면 너무 행복하더라고. En verdad, no recibiendo, aprendiendo esa la vida de 여러분이 어떤 fe. 특별한 여러분 개인의 믿음을 가지고 열매를 맺으려고 할 필요가 없습니다. No necesario tener la fruta de la vida, ¿verdad? No por su propia fe. 여러분 마음을 같이 해서 병기든 소년이 마음을 같이 하여 따르리다 한 것처럼 Entonces, como un criado de Jonadán, como siguiendo como Jonadán. 마음을 접붙여서 여러분 같은 마음으로 나아가면 Ustedes también recibiendo con mismo corazón, avanzando. 여러분에게도 하나님 동일한 열매를 맺게 하실 줄로 믿습니다. Creo que en su vida también Dios igualito va a trabajar. 여러분이 때를 정하지 마시고 Usted no decide su tiempo, 또 여러분이 한계를 정하지 마시고 tampoco decide su límite. 여러분 예수님이 제자들에게 말씀해 주신 것처럼 Jesucristo, como había dicho a los 여러분 discípulos, 어떠한 경우에라도 cualquier caso, 하나님을 믿으십시오. creen en Dios. 반드시 일하시고 역사하실 겁니다. Entonces, sí o sí va a trabajar, luego va a ver la obra de Dios. 아멘. Amén. 예, 여기서 마치겠습니다. Hasta aquí compartimos, 기도하겠습니다. oraremos. 하나님 우리는 열매를 보고 시험 들 때가 많았습니다. Dios Padre, nosotros mirando nuestra fruta llegaba tentaciones también. 열매가 맺지 않는 것을 또 보면서
mirando no podemos dar las frutas, 또 작은 열매가 맺히는 걸 보면서 también mirando lo que nuestras frutas pequeñas. 아이고 우리는 한평생 나를 통해서 한 사람도 구원받지 않고 교회 가운데 연결 안 되겠구나. En verdad, a través de mi persona jamás ni una persona recibirá la salvación, tampoco conectará con la iglesia. 그러면서 이 저주받은 무화과나무처럼 불신 속에 있을 때가 참 많았습니다. Así como igual que esta higuera recibió la maldición, estaba en la iglesia. 정말 우리를 믿음의 사람으로 이끄시는 게 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻인 줄 믿습니다. Y creemos la voluntad de Dios guiando, también enseñando a nosotros. 그래서 생도의 아내를 믿음으로 이끌어 주신 하나님께서 Por eso Dios guió la esposa de hijo de profeta como guió. 우리 모두를 그 믿음의 세계를 가르쳐 주시고 열매 맺는 이 복된 신앙의 삶으로 이끌어 주실 줄 믿습니다. Creemos que Dios finalmente va a enseñar, guiar a nosotros para que podamos recibir 하나님 la bendición de 볼리비아의 Dios. 스쿨에 이 월드 캠프를 하나님 준비해 주시고 축복해 주시옵소서. Dios bendice a la ciudad de Sucre, aquí en Bolivia, para que pueda preparar ese evento. 이 일에 함께한 우리 모두에게 한계가 없는 끝까지 믿는 믿음을 주시고 También todos los nosotros que Dios dé la fe para que no abandonemos. 하나님 반드시 일하신다는 믿음을 갖게 되길 바랍니다. Espero que todos puedan tener la fe que Dios va a trabajar sí o sí. 이 시간을 주신 걸 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Estamos muy agradecidos por ese tiempo que nos ha dado y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar fuertes aplausos al pastor porque compartió la palabra de Dios. Sí, Dios sí o sí va a trabajar en nuestras vidas. Sí, estoy muy agradecido con Dios por escuchar la palabra también. Sí, tenemos anuncios, ¿no? Mañana llega, sí, mañana 7 de noviembre llega el pastor King Bison, ¿no? Nos visita a la ciudad de Sucre por el encuentro mundial, a ver los lugares, tener reunión también con las autoridades. Mañana 9:20 llega el pastor aquí. Sí, también seguidamente no tenemos lo que es la conferencia en la Universidad San Francisco Javier para los universitarios y voluntarios. Sí, vamos a tener ese tiempo a las 10 de la mañana. Mismo tiempo también se tiene la reunión con el alcalde de Sucre. Sí, pedimos oración. Sí, mucho tiempo hemos intentado y pedido también agendar, tener reunión, audiencia con el alcalde de Sucre. Una autoridad muy ocupado, sí, su tiempo así, entonces solicitando y como nos agendó la reunión. 10:30 de la mañana es reunión con el alcalde de la ciudad de Sucre. Y también 11:30 y también con gobernador de Chuquisaca. Eso como era. Ya varias veces, 2 oportunidades nos recibió gobernador. Sí, gobernador, un poco una persona muy accesible. Sí, una persona muy amable también así. Y esa oportunidad también llamó, ¿no? Yo voy a esperar, me estoy quedando a Sucre solo por recibir la autoridad que está llegando así. Sí, pedimos oraciones, Dios también va a trabajar, tenemos seguro, sí, estamos muy seguros, ¿no?, de que Dios va a trabajar cada momento así. Tenemos abierto las inscripciones, ¿no?, para voluntarios para el Encuentro Mundial de Jóvenes del Bicentenario de Bolivia 2025. ¿Sí? Si todos los hermanos que desean ser participantes o voluntarios pueden registrarse en oficina. Sí, así. Siguiente anuncio tenemos todos los días, jueves a las 7:30 tenemos lo que es la transmisión, a las 7 transmisión del mensaje del pastor Oxopar, sí, por medio de Facebook. Tenemos también lo que es por medio en idioma de quechua y también aymara, sí, entonces pueden invitar para que puedan escuchar y también ver la transmisión y escuchar la palabra de Dios también. Todos los días, jueves, ¿sí? También tenemos lo que es el estudio bíblico, ¿sí?, del Evangelio de San Mateo con el pastor Oxopar, los días martes a las 7 en punto y los días sábados a las 6 en punto.
Sí, aquí en Sucre, señal abierta se transmite por Cristo TV, canal 28. Y por cable Cotes, canal 27. Y por Entel TV, canal 72. Y por medio de este canal, muchos pastores, muchos hermanos escuchan, conocen al pastor Oxopar. Sí, así. Sí, sí, ahora vamos a tener el tiempo de oración. Sí, como es culto de oración, ahora vamos a orar 2 en 2. Pedimos la oración por la visita del siervo y también por los siervos que están aquí, también pedimos oración.